وزیر پرورده و خواندن حکومت سوری بود دکتر محمد ترکو میوان من بود تماشاوان هجا و دزانن او کردکی جا عفرینش گنده حمامه جی گندکی جندریسه من پرسا پاشناو ترکو جو وزیر کرد چما افناف بان واحتیه گریدان او اعتراف بخواندنا ریببریا خسر یا زمان کردی بکن یا نا و زمان کردی الکلاک زمان عربی لسوریه ببا زمانه کی فرمی تو آلین سیاسی ین کردی پشکری اوی دکن ناکن گلک پرسندن هنه من دیا ویجی ده پیوینی دکره میوانا خوب کردیه که گلک پاقش دا آخفی هف پیوین روژا شمیا به ساعت 10:30 شویل سر اکران روداوی دیوشاندن تماشا بکن هف پیوینه که گلکی باشه بردوام دکن کردن شامه لبندینه که ریکفتنین دنابره حسده حکومت سوریه ده به بجیکرن و داوی لزحمتین وان این به 10 سالان وره زکیه محو جنک عفرینه لشامه دمینه پر خمگینه بدلکی شوات بیجه خوناوی او بو که وگر عفرینه دایکو باوی خوب ببینه بری که وفات بکند بیجه نکاربو بچه عفرینه لی روش باش ببه هیویاوی اوه که بچه عفرینه و سردانا گورن باو دايكا خو مروفين خوبك هاي خطوة ورجونا شو في عنا بالنسبة للأكراد يعني هن افغاوك بو امي ببينن كال جمع چهايا درباري كردان جبركو او بشك جواكنا هلبت او نوكا بري بناسنامه بن ام دخوازم بناسه بوان بدن او بخوا هنا و نل درفبون و ام كردن لشامينا ام بكردي ناخفن دوري نتواخونه ناوين ما كردينا لتاخن ما كرد هنا و كردجين لام بكردي ناخفن نتوا ما هلبت وندا نبويا ام بختورن كو ام مسلمانن و بختورن جي كو ام كردن الحمد لله اتفاق كثير منيح وان شاء الله سپاس شخديره ريكافتن گلکی باش بو و ان شاء الله لهمو سوریه لسرویه کل هف بکن هری کم خلق دوره پاراستنا خوابکه و آسایش جهمان دوره به و خواده خیره بده همو کردین سوریه في خير لكل كرد موجودين في سوريا يكون مأمن يعني صار اتفاق بجوز حبر على ورق مثلا بيكون مال امان بجوز يكون ريكفتن شي بو دبكو تاني حبر السركا غزيبه دبكو آلية دن او لهي وان تنبه يا باشكو وكد بيجن جوج دياريغا وان دبه جهردو آليان رباشتره ام بهيفينه و خير دنابرا وان ده چه ببه لدوي تشتك خو بسبير تشتكي دن ريكفتن وان چيه بندن وي چنه كيل سر امزكريه بسپونسريا كي چه بويه امريكينه يان فرنسينه ام دخوازن زانبن کی گارانتوری هر دو آلیان بو اگر ترکیه به اولهی آوان تنه اف نرینا منه ام بهیوینه خیر چه به بدنابره هر دو آلیان ده زراعي البنود تركيا مال امان ما لا يؤمن جانبهم انا هيك رايي ما بعرف نحن بنتامل انه يصير في خير بين الطرفين بهالاتفاقيه هي مو قدرانين يروحوا على املاكهم كانوا لانه الطرقات مسكره نكاري بنبچونا سر مالن خوا جبركو ريغرتي بون نهار ريفابون ودبا حمو قال فقر سر ملكن خوا وبرجواندين خوا ببينا بري هرتش قرتي بو لين ها هرتش فبو وان شاء الله روش باش با هلا الحمد لله انفتحت وان شاء الله تكون الامور تكون تمام لكلا الطرفين يعني ان شاء الله قال لك يجمر باشا تشما انه ام بوان بمشين حياه اخر ناو دبين هون جمانه اريد دبي جمانه دبين امي حقي وبدل ما ايه باشا طالما هون الحق ما بدنا ام يجيب ورنا ام وقت دبي ام ناخذن افلد بقسمه ايه طالما هون ام ناقصابين ام ناخذن بلد بقسمه معناته حقوقي ما هنا ام الدوان هر وقت دبي مسلك عربي هاتي دبي الحق الكذاب ورا الباب نولود بيجن اما جوار اما بوار بمشن بس وقت مشوار قوت يعني بابو كالي ما جيناتي ما نجيناتني عدوانيين ملتك كردي ملتك عدواني ملتك كردي ملتك يعني جروجر بيشكتي ملتك ديمقراطيه ديمقراطيه حزدك انسانيتيه حزدك سلميه حزدك ولا مدغازم فكر سر مالو ملكي خو وعفريني شي بابا وملات قشتك بفتل مال خو وقشتك انا ايش مخصوصي نام مرتاحنا از لورجع عشام سما
يكرو سيم دريو سيريو أفتنابي دريو سيرو تم كرابة تنابي يعني برملاد ورده حلقي يعني حيرين خو حيرين يعني مرة برعدبه مرة نصر أخو ملكي خوبه مرة فانا حسه عم دغازن أزهرو بفتن عفريني خو بس نوفي مشي دركتي مزناوي بيشوما أري والله وبس وسباس تنهاد خازي أوري كفتن بجهوري جبوت كاربي فقري مالكو يا ريت أدغازم أزهرو عرم يعني از دخونا خودت شي عفرين بس من تمام نكر از راستي هارم يبقى جارج اتقازم راستي هارم ماري والله وملاتي ما قشت كارن وصار مالي وملكي خو بابي ممر من نادي مديو ممر من نادي مكسك نادي يعني عم دغازن من صار مالي وملكي خو حياتي خلور باش بكن